अहानबदा मरोइब पाव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना इंटरनेशनल स्पेस शिप ता लेरिबा ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला का वरी सनखरे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना गुजरात के अहमदाबाद ता लेबा अंद्रोला खुंदा तोंगान तोंगान बा चौखट थौरांगे प्रोजेक्ट कया संगाखरे स्टेट असिदा ngarangsu nongna miyoi 13 कोविड पॉजिटिव ओइरे पुन्ना एक्टिव केस 119 दा लेरे अमदे मणिपुर यावना अवांग नोंगपोक इंडिया के स्टेट सिंगदा लाखलिबा निमित तरेनी असिदा अकन मनोंग चुरबा याय IMD ममी टीवी ना संदोकचबा मणिपुरी पाव मिएंग ताबिरिबा पुमनमको एलिना मुतुमना खुरुमजरे मियामना कोविड-19 दगी 16 मिनसे कोविड-19 दगी ngaktoknaba janakangloन singnakna chatminase मियाम तिनबा मफमदा यारिबा मखै फेस मास्क उपियु अमसुंग हैंड सैनिटाइजर सिनबगलोयना तोयना खुदसा हमदना लेना असिदगी पुन्ना कलौसे पाउ संदोकना पिजरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना इंटरनेशनल स्पेसिफिकता लेरिबा ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला का वरी सनखरे हाइदे पाउ गी लिखुन अमगी मतुंग इना सानबा अदुदा प्राइम मिनिस्टर ना हाय महाकना इंडिया दगी लापना लेरबसु इंडिया मचा सिंगी थमोय नुंगदा नकना लेरे महाके खोंगचत असिना अनौब युग अमा सेमले ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला ना वरी सनबा अदुदा हाय इंडिया की मोट सिंधुना चटपा हाइबसिना चाउथोकचबा पोए एस्ट्रोनॉट अमा ओइगनी हाइबसी महाकना कैदौनुंगदसु खलुदे हाइके होम मिनिस्टर अमित शाह ना गुजरात के अहमदाबाद ता लेबा अंद्रोला खुंदा तोंगान तोंगान बा चौखट थौरांगे प्रोजेक्ट कया संगाखरे हाइरे पाउगी लिखुन अमगी मतुंग इन्ना थौरम असिदा मिनिस्टर ना हाय एडीसी बैंक सेवा सनाकारी मंडाली अमसुंग कम्युनिटी हॉल ना चिंगबा कयासु संगाखि हाइरे थौरम असिगा मरि लेना वांगांगबदा होम मिनिस्टर अमित शाह ना हाय सनन असेंबली कंस्टिट्युएंसी की मनुंग चन्ना लेबा खुंगंग यांखै मरिदा लेंगाकना तंगाई फदना चंगबा पोटलम सिंगी मतेंग पांगनी हाइना पाउ असिना हाइरे मसी की ममांगदा होम मिनिस्टर ना पंचमहल डिस्ट्रिक्ट के श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी दा तोंगान तोंगान बा प्रोजेक्ट खरगी जत्रा हुनगने खरना संगागने मिनिस्टर ना नौना सावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बिल्डिंग रिजर्वर ना चिंगबसु सानखि संगाखि हाइरे स्टेट असिदा ngarang नौना मियोय 13 कोविड पॉजिटिव ओइरे पुन्ना एक्टिव केस 119 दा लेरे मणिपुर दा ngarang खक्तदा मियोय 13 पॉजिटिव ओइखे मियोय 30 डिस्चार्ज तौखरबा मतों स्टेट असिगे एक्टिव केस 119 खक्तमक ngaihore हाइना IDSP दगी थादरकवा चेरोल अमना हाइरे ngarang पॉजिटिव ओइरखेबा मियोय 13 अदुगी मनुंगदा तरुक अमना नुपाने अदुगा तरेत ना नुपीने इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट तगे मियोय 10 इम्फाल ईस्ट बिष्णुपुर अमसुंग थौबाल डिस्ट्रिक्ट तगे मियोय अममम पॉजिटिव ओइखे ngasi फावबदा डिस्चार्ज तौखिबा केस पुन्ना 112 सुख्रे स्टेट असिदा कोविड-19 की फिबम खरा खजिक साफरक लबसु मियामना कोविड की चना कांगलोन सिंग ngakna चटपिनबा यारिबा मखै फेस मास्क उपिनबा अमसुंग हैंड सैनिटाइजर सिनबगा लोइना तोइना खुद सा हामिनबा अपील तौकले मणिपुर यावना अवांग नोंगपोक इंडिया के स्टेट सिंग नोंगपोक थंगबा अवांग नोंगचुप थंगबा स्टेट सिंगदा लाखलिबा निमित तरेने असिदा अकन बनोंग चुरबा याय हाइना इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ना खंगलकले अमरोमदा उत्तराखंड दा नोंग कन चुगने हाइना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ना रेड अलर्ट लौथोखरबा मतों आचार दाम यात्रा पुंग
kun marigi oina lepkhre haide paugi likon amagi matung ina lai khurama lakpa miyoi singna saphagada ba mpham singda thangdokre state asige Uttarkasi district singda akan bandong tarakpadagi mafam aduda thabak togduna leiba sinmin mapan thiba khangdana leire Police as Disaster Response Force amasung Revenue Department mi kanbigi thabak chathari haide Himachal Pradesh asu nong tabaga mari lenena thogdokta hojik faubda miyoi tara taret sire lupa crore chahum henbigi lanthum amang ada thokle Star asta chingning khaibada maram oiduna lambi kuntra taret fauna dre haina pau asna makatare Pakistan ge awang nongchup thangba lamdamda masa sijaraga bom kai hanbigi thogdokta Pakistan ge lanmi tara taruk shire miyoi kunma panna asok apandang lehaina pawuli khun amana haire Police ki pau amagi matung ina sok laba sing adugi manungda lanmi tara yaure bom pokhai ba aduda yumthak ninkairakpada angang taruksu asok apandang ki haire miyoi aduna pokhai ba yaba machak matum thanna yawba gari amada lanmi ge gari da thingjillubuda pokhairakhiba ni haire Thogdok adu thokibani haire paugilikon amagi matung ina thogdok adu Hafiz Gol Bahadur ge kangbu amana thokanbani haire Security Force na Imphal East ke Ngarian Hill BT Hospital manaktage khulai kya phagatpa ngamkhre Police ke Paugi matung ina hariba mafam asida thiba humbagi thabuk chathabada magazine yawba loinana 303 rifle ama 12 bore double barrel gun ama 12 bore live cartridges humbutara humdoi lathot cell ane arming ring yawba 36 hand grenade ama 303 ge kapa yariba maru ohum BP plate ane hamlet ama amadi BP jacket ama phagat pangamle haide Security Force na tongan ba mafam dagi aina thingraba lalhoba kaya phaba ngamkhre Security Force na aina thingraba lalholup KCP taibangan bagi miyoi ama fare haire faraba miyoi adudi leitongbam thana macha sing allies kenamcha allies kaifa allies nusi thoiba chahi kun Bishnupur district ke oina usakhang bidagi ni haire miyoi adu bayum dagi phaba ni haire Security Force na aina thingraba lalholup PLA ge miyoi ama fare haire faraba miyoi adudi morang them sanathoi sing chahi kun Kulhumdoi Thobal District tagi Hairokpat 1 dagi ni Police ki pau amagi matung ina miyoi ado Technopol District ki border pillar number 87 dagi phabani haire Manipur Police Control Room na thadorokwa charol amagi matung ina National Highway 37 Imphal Jirbam lambida lamdam asigi tangai padana nongmada changdaba yadraba pochai pudun lakpa gari chamaga marfu tara mathoi hairiba lambi asida apanba yauduna pusilakre makata na pochai pusilakpada khudong thiba thoktanabagi damak jingnadingai oiba mpham singda Security Force na akanba section tharong na khotke Manipur District pumna makta pamdaba thokdok thoktanabagi damak jing amasung tamdabuna checkpoint chamaga tara hangduna achat awok sing check togduna miyoi nipan wahang pahang chathake adu pamil pundi yaukide haide Thobal District ke Lilong Chabok tage gari huranba da chenaba ni haiba miyoi ama mahaki mayumdagi fare haide mangondagi registration number yaudaba Honda Activa ama saphagat pangamle Amaromda Manipur Police na ngarang khaktada gari niyom lana thoba miyoi singdagi chalan humputara taret kakpagaloina lupa lakh amaga lising kunipan hena khongat pangamle haide amade gari da tinted class lokthokpagi chatharakpa drive ta ngarang su gari kunma thoi phaduna tinted class lokthokre haide Assam Rifle na Technopol Running Cup Kauba sana khonabagi amasung masa mau phana lainaba club ama hangdokre haire club asna mafam asige naha singda nisa degi lapna lainaba amatto oina nis masa mau phana nungshi janana naha singda jat bijat khaidana masa mau phaba lamdam ama ohinaba pandam thamle ngarang hongdokpagi thoram aduda
lamjel loi yangkai hena saruk yaduna lamjel adu lamthake tongan ba civil society organization police amasung sana khona bada thawai yawba miyoi singsu lamthabagi da saruk yakhe aroi bada maroi ba pau amuk hana pizari Prime Minister Narendra Modi na International Space Ship te leiba Group Captain Subhanshu Shukla ga wari sanakre. Home Minister Amit Shah na Gujarat ki Ahmedabad te leiba Androla khunda tongan ba chakwat thorangi project kya sangakre. State asida ngarang sunnong na miyoi tara humdoi COVID positive oire punne active case chamagadar nipanda leire. Amade Manipuri yauna awang nongpok India gi state singda lakliba numit tare de sida akan manung churba yai IMD. Hauziki oinadi Mami TV na sanukchaba Manipuri Paulo Sinjare makata wa pawgidamak mi ingtatun review.